Maharastra te guwa thangwi tongo hakotoni montri bokhorok Narendra Modi Koktisal phungni 10 o puila Nagpur railway station thanai bo aro bo Vande bharat express travel khwlainai bo Aboni yagulo freedom park metro station simi khapri metro station jora metrorail by travel khwlainai bo khapri dafani bagai Nagpur metro phase khwlainani kokbini kaisani pandawono bo Nagpur ni metro phase 2 ni foundation uston thepawiri nai bo Aboni yagulo no Nagpur ni sirdir songjokari prosperity Maharastra ni puila dapno phiogui te highway wo travel khwlainai montri bokhorok Narendra Modi Aboni yagulo Nagpur ni AIMS hospital no phiogui dinai bo Nagpur ni kaisa pandao rail ni kwbangma project ni foundation ustun thepanani kok tongo montri bokhorok Narendra Modi joto milewui 1500 crore rang ni sai kwbang rail project no phiognani kok tongo bini National Institute of One Health in Nagpur te nag tuimani pollution no mothagnani bagai project ni foundation no phiogui dinai bo Aboni yagulo no Chandrapur ni Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology te Center for Research Management and Control of Hemoglobin Petino phiognani kok tongo bini Aboni yagulo no sarigo guwa thanai bo aro 190 bisho Ayurved Congress ni paithak pandawo bo kok naraknai montri bokhorok Narendra Modi o samung butang choli oi tongmani jorawo kaitham National Ayush Institute no phiogui dinai bo guwani mopa international birkhung kholano phiogui dinai hakotoni montri bokhorok Narendra Modi Bio report Koktisal